Local Connect khona ishow esiyenzayo yabo umthatha mtshana sihambe sibuza nje abantu ngamakasi wabo uba ungubani mfethu yabo so wena mfethu ungubani Inathi Tayam kwamanga usukuthi ngoba lapha ngangelizwe mfowethu. What brings you to Mthatha Ngebs mfowethu? like nje Tayam sejona njiwe apha Yeah nje la weka 50 cents window shopping mfethu. Like siya Priam andabulela Priam. Hey make by the way xa umuntu ephumile lapha eMthatha yabo let's say ungwalapha eMthatha xa uphumile lapha eMthatha uphuma mhlawumbe kuyephi indawo yawo odla ngokuya uthi hayi yabona lapha siyakhipha siyahappen ngapha ko bypass like go highness bypass SMJ x6 so ke yani sivele mfethu ngubani masiphinde sibaxelele Inathi Tayam bakufumana njani uFacebook Inathi Savage Facebook ne Yeah. ayina underscore ayina ndoni hayi dango Tayam Inathi Local Connect ZA mina mfethu yabona rapper nenza yonke imani yabona ngoku nilapha presenting my own podcast so that nathi is cool mfethu so ndiyabulela mfethu akufollow unfollow